ma'am. Asa pa doon na, ma'am? Nang padung ka uli or asa ka padung? Asa ka uli padung? Ha? Dili ra? Actually, ma'am, nadi ko content karon ba? Nag-vlog ko bitaw. Nya, ngaro rasa naglibreng sakay ko ba? O okay ra nimo asa di ka uli padung ta? Ha? Ah, sige, tagalan di ka sticker o. Okay ra mo makita ka. Ah, yeah. Nag-free rise ako. Bilang tagalan sticker. At saka, ka na Nag-vlog. sa... Kasi mo content ako. Ngaron, libre sakay. Ngaron, orasa ba? Nag-free rise ko. Ay lang. Ha? Ay, Asa di ka uli pa dahil? ano ko? Nang, adoro sa ko dito. At least okay pretty. Alam ko kaya. Ah, okay ra, sige sige. Kaya, Okay naman kanimo, makita kas video. yeah. Sakay ra ka jeep?